Kyabe ekyokola okubanga oli kwa Media mwabe kutugobera mu Bulambo the family ku YouTube kitwiza mu amani yasaba yakabaka ali ku subscribing to go ahead and subscribe like and share our videos ngawe muri kumbona bambi embera tinungi ene mu bitundu ebye Kaliro nga wendo geragano abantu abenga bali kwesunga okujja Kaliro okuvuye Kaliro okujja Namutumba no okuvuye Namutumba okujja Kaliro okulye na kwenkulu bambe basobeire era tutwiriye bali kujja kukola ngawo oli kumbona Olugudo olugeta district ye Kaliro ne Namutumba lwamaze okubomoka amadi gagwire lwalona lwayalala amadi tuli wano naigombwa tuli wano ku mwigo gwa naigombwa omwigo munene ino ogeta district ye Namutumba bambi ne Kaliro ainga oli kubona embera tinungi ebyentambula bisanalaire era nga saawe ne mutoka dimaze ibanga nga tidi bitakuno bajaji basule abantu ba pedestrians abatambuza bigere tibaka asobola bora bali kuba beda obede Onamuganza abajazu yamba era tuwoinye bamubingo mpaka sorry omukapana tu amunone ni paka jari moto mtakyonsa mukono ketubona abone
yange muri uharura eyo nembozi yembalete ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe. Nga wemba kobye tuli wane neigombwa era nga abataka batukobaire nti ekitundu kino okwononeka oba omwiga guno okubomoka ni gwandala amadi gwatandika mwezi ogwogwire amadi gatandika okugwa amangi wabula werebe kubirira endulu eri abakulembeze bambi tebabafuireku era nga embera buli naku yayongera kwononeka nga oli kubona embera neyo embera yoli kujibona neyo bambi byana kwayi bisekebwa bamama bali kuswalira gano kuba saa eno omuntu okubita asoka kwiza ngoye Italy yatambulanga ebisambu biri werere obutadimira mu madi. Sako yabakulu Zemvude Buganda naye mbona ngenda kuziika mbona n'amazzi segundi yeno tebasobola kutinda government kyene tesobola kutuyamba yandi tuyambye tawe tubona tugenda kuziika twafiiriddwa twalonda abakulembeze batuyamba ki abaana b'ebusoga batuyamba ki bate balina mulimu netubona tuli kubona ino n'engira eno okuzwa enabweyo mwigombola enabweyo okutuuka tubita iganga okufuluma Kaliro ate nga Kaliro ne tube tutole bintu bando chada nga tulisya abantu nesaawa eno waire makenda pharmacy giri haina giri Kaliro esaawa tuli kubonabona tituli okwetucho mwidwaliro twababwayuya okututola ko musayi n'okututeeka ko musayi ayesaawa eno tuongere ku bobibye ino tusabe kikwatako mwize mutu yambe mutinde enzire eno enze tuli kubibi nge mutu bona tuli maizi amana ntuma mwanja Godfrey wano Namutumba bantu likubona Olugudo luno saa abantu bali kwitagana muno abantu bali kutoba bubino nga bali kubona abantu bali kubemuka kale twabanga tukusabwa buyambi batuyambe government etuyambe banna pasi munamuganza atuyambe ene nzero zambira nabwe ndekuja na ntamali bula moji yenfumbirwa banzala nabwe yawo ayo olibona embera yetulimu era oli tubona nimwe twemereire tuli madi kale twenda mutotase kumbera eyo kubona kunjira gwa Kaliro ndikwira iyo kibali ayo bulungo tulina bwenjire eno nebaire twamba ayo tuli bubi amadi mwezi mulamba tuli atudagana amadi tuli niba abakise baife betwasindika ayo tibatwaire buyambi naire bini pasi namuganza twaba ni Mariamu ayo buyambi tuzira tuli bubi batuyambe enjira eno embera tinungi gano abataka batukobaire nti ebyentambula byatandika odobonkana mwezi ogwogwire amadi gatandika okugwa omwiga guno gwana igombwa gwedula amadi gwayalala era wowulira bino emotoka tedikabita bajaji tedikabita abobogayi tebakabita n'abantu abebigere ba pedestrians bambi tebakasobola kubita era ekiriwo kiri nti abantu abali batesetese okuva mu district eyena Namutumba okujja Kaliro ku Christmas gabali kwiraga bali kukomba tutwidi lena abantu abali batesetese okuva mu district Kaliro okuida Namutumba okuli ena kwenkulu bambi bona bibasobeire bali kuidanga batuuka ku mwiga babona nga tibabisobola ate abandi bazira sente deni bayirayo embera tinungi eri gano woba bambi otegera obulumi abantu bali kubitamu
abakyala abazira sente debasitula bambi bali kugezaako okusika engoye kudifungiza paka eno mu bisambi ng'obonerera nga bambi buswavu bwene eri bamama aye nga basala kyakola bali kwenda baboneke nga basala bavwe Kaliro bajje Namutumba oba okuva Namutumba okujja Kaliro. Embeera tinungi era nga eyo wana abavubuka buli ssaawa eno abalina amaanyi gaibwe abeesobola n'abagumbye mu kifo kyonna bali kugezaako okusaabaza abantu wabula nga abantu bali kutukanga mbu akasente kebali basaba kangi ino mitwalo 3 mitwalo 4 twogera ku n'abavubuka era batukobera ati ya Christmas bajja kubitamu ku bulungi wali wankoye mbu bulina kwafuna emitwalo 5 ngawe mujja okuwira so wabula nga yo n'embeera ng'otwereko bana ife bali kufunamu ekizibu ekiriwo nti embeera mbi abantu embeera mbi eri abantu abaye bafanga Kaliro bajja mu kadwaliro wanena bweyo tubakasobola eyo n'abantu abandi abayenda obwidanda by'obwamaani abaye bavwa wanena bweyo Namutumba okujja Kaliro oba Kaliro mu town bambi tibakasobola embeera bambi eyo nonaike pichi tidikasobola kubita n'ekintu ekindi engire eno ya byamaguzi abantu abe Kaliro mubaidi bulungi Kaliro ne Namutumba nti eno mubali bali mala eno omutiere so batwalo omutiere gwaibwe eno baye bakolesa engire eno okusaabaza omutiere gwaibwe oba okugutwala Kaliro wabula nga tekikasoboka bala bali eno bakonkomeire nga wembakobye ebintu tu birungi twogere ku n'abataka batuka nti bagezizaako kwekubira enduulu eri government bambye bayambe nga babitamu bakulembeza baibwe LC5 bamemba ba parliament aye busaawe eno kasoka byekubira enduulu mbwezira buyambe babona so tuli eno twongere oboolyawo okulaga embeera weri n'abantu baife engeri ye bali kubonabonamu zena ngezizaako kubambye okubitako ku maadi gano aye gawe muli kumbona mwidi bulungi ndi mumpi amaadi gabe bali kwenda kumalawo ayi katonda bambi ayambye bibe katonda ayambye bibye ayi amadi gabe gali kwenda kumalawo so embeera tinungi era nga abataka embweriyo bana ibwe abandi oboolyawo abali kubitanga obwire baba nga bali kudimira muno waire nga abo buyize bakali kuvaayo ni batukobera oba kituufu babe mbwaye eri ababitaka n'obwire nga bali kuwagula bali kwenda babita watenga amadi mangi mbo badimira so embeera etoweri olugudo oluva Namutumba okujja Kaliro oba oluva Kaliro okujja Namutumba nga lubita mu mwigogo n'igombo bambi lwabomweke lwafuladinze bwayandaira amaadi calvert oba ebigambo byonna babiwoshinzawe amaadi gabitwairewo so werere abataka bali kudaga budaga tuweneko kunti eriyo n'abandi abagezaako okuyamba embeera bambi baleeta eryato batairewo eryato era nga busaawa eno abo abati okuba beda nti basobola okubasulamu kwa biba byabunkenke bali kubatanga ku lyato bakusaabaza okujere kasente nga 5 mutwalo mulala kitundu ebiri okusiza ku kunigirizibwa ino ntambula kubanze kati ndi wakibale ndi musubuzi nva Kaliro kusuubula aye ntambula okuntola kuno okutwala kule bantu ayira 5 kwira ni kuno kovoli ibona ebintu tugwa bwa mu maadi tuli mu kunigirizibwa abakulembeze tibatufiireku tulina minisita wifi enguudo tuli bubi tukasobola aba pitipiti bakasobola asala tugwa mu bugo bwa maadi Kaliro tuli kugenda butaleja ayo tutuse wano tuli kalubanyo lwetambula bali kutusitula sente nyingi okusitula pichi sente nyingi so tukuba mulanga ati government tuyambe kuba tuli kuwanawana ino mu district ya Buyukwe aye ntuse banzale eno nabweyo aye ntuse gano amadi tuli kubonabona tuli kudoka amadi banange tukubira government omulanga bona banaife abali mu parliament eyo batuyambe obuzibu bwatulina bwo tuli kubita mu maadi mabitirivu amadi gali kwenda kututwala tuli kugwamu ebigwo tuli kufungiza tuli kuwamukira abana baife banange tusaba buyambi government etuyambe tulumukirire etuyambe njiwo banga olina ebintu ebiweraku tukutula ku sente degasa mitwalo 2 kutyo kisinzira ku ntambula y'okutambuza mu pichi okugitola kule okujiza kule omutwalo mulamba okugitola kuno okujiza kule era mutwalo woba kuwena mulala kitundu
So amaina gange nize musubo ali ndi kusomesa abasabaza abali kuva Namutumba nga baje Kaliro ave Kaliro nga baje Namutumba nga kasente ndikakola era embanka eri wano naku nsobola ogwana emitwalo 2 kitundu twasomesa abantu likuba yambe era bali kusiima ino Christmas era njagifuna mweteja kuntambulira bubi enyama ndigitola wano emmere njitwere wano bwito matoke family yange kati eri bulungi Ada ni kansala. Kansala mulamba wondo nadoka kamadi. Omuzali olukungambulira. Nze omuze kwero wasenga nangatuka kuno. Iwe. Nangatuka abakazi bava ekibale baje mumana wazala. Abakazi batuka mu kibale bafuna embeera embi ngatasa kuduka amadi batuka abandi batuka kunja balimerera nokola ki okusomoka amadi. Ngawe ndo kuzala aye ndiko bwire bwene abantu babona abonera inano mu kitoko abana abato abantu abakulu babona abonanga ezera ikutaki barya abantu balenda okusomosa ngala basomesa bakoze ki bavuirewo abantu batandika kubona abonera kunjira wanu mu madi aguzigane waisomo na igombwa tibiri kutambula tuli kubona abona olugudo lubibi tutambula tukola ki ebele kiri kutambula ebyamaguzi biri okuitale kudi ebyamaguzi bokuitale kudi abantu bali kubona boni abantu bali kuba bedi abantu bali kuba situ nabusituli amato gagezi akabantu bali kuokanga bokimazi tukole ki government yebula yo government etwambe tubula ki ukola ata ntukole tutya ono mukama sekretary ayirona no MP wa sopasis ebula byali kutuyamba kunaire kale ntukole tutya ocha abantu babekitwa twalondero batwalondere bisubi ata ntukole tutya tubyatirenga ina government etwambe tusurubatire Olugudo ebyene bigambo ebyabataka bambi nga bayogera n'abasabaze abali kugeza ku bambi okolesa amaani okubita mu ngiro eno abo byokwenda olwedde twakitegeere ku nti balabwira abantu nti balekere okolesa ngiro eno nti bakoleseko ku ngiro edindi nti ate si woba ova Kaliro ng'oja iganga ate si babite mu bitundu ebindi obugiragiro buli eyo era abandi baka nti woba ova mu bitundu eby'e Kaliro okujja Namutumba bakolesa ku obugiro bundi wabula era abataka olwokuba nti walino okumpi ate bambi baziza sente abali kujja amaiso n'okuwaguza bageza kubambi okubita mu maadi kyetukubona nga kyabulabe so embeera tinungi wabula ng'ekiriwo kiri nti abataka bali kusaba gavumenti evoyo ebairukirire ebayambe nga bakoba nti buli naku embere kwongera okwononeka era bali kutya nti oba oliawo amali gano gasobola okutwala obulamu bw'abaana ibwe ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe. Chalo. Kati aona manoti agalungi nawe.